Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi članovi vlade, kolege poslanici, dragi gosti, dragi naši slušalci i gledalci pored radio i TV prijemnika. Evo mi danas razmatramo rezoluciju koja nosi naziv, već smo čuli više puta, ali ja ću reći još jednom, o osudi, zabrani, promovisanja i veličanje ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola. Odmah na početku svog obraćanja želim da kažem da osuđujem sve zločine koji su pobrojani u ovoj rezoluciji, osuđujem okupljanja koja se pominju kroz ovu rezoluciju, osuđujem veličanja i iskazujem svoje duboko poštovanje prema svim žrtvama i logora Jasenovac i genocida koji je izvršen nad Srbima, Jevrejima, Romima u Drugom svjetskom ratu i svim žrtvama svih fašističkih i nacističkih i kolaboracionističkih formacija na prostoru bivše Jugoslavije. Imam članove porodice koji su bili žrtve ustaškog terora. Imao sam članove porodice koji su bili članovi partizanskog pokreta na Kozari i ja sam dijete, kao što neki ovdje govori, koji dolazi ispod Kozare. Imam članove porodice koji su stradali u Staroj Gradišci. Tako da u potpunosti imam obavezu i da podržim ovu rezoluciju. Međutim, ova rezolucija nije potpuna i o tome je govorio kolega Salkić već. Ono što nedostaje ovdje je također jedan kolaboracionistički pokret, odnosno ravnogorski četnički pokret. Muzej žrtava genocida u Beogradu, govorim podatke iz Muzeja žrtava genocida iz Beograda, da ne kažete sada da sam neke podatke uzeo sa nekog drugog mjesta koji nisu relevantni. Muzej žrtava genocida u Beogradu kaže da je ukupan broj žrtava četničkih formacija u Drugom svjetskom ratu se kreće između 180 i 200 hiljada. Unutar tog broja je između 33 i 45 hiljada muslimana. Najveći zločini počinjeni su na području Foče, Goražda, Višegrada i da ne govorim sada u drugim predjelima tadašnje Jugoslavije, Sandžaku. Zločini su počinjeni i nad srpskim življem u selima Vranić i Drugovac u Srbiji. Također tamo stoji da je Njemačka naoružavala ravnogorski četnički pokret, pa čak i nezavisna država Hrvatska. Znači, podaci iz Muzeja zločina u Beogradu. Gospodine Duratoviću, molit ću jedan sekund ja razumijem šta vi to govorite vezano za muzej žrtava genocida, ali kad je već tako, evo ja da vas upozorim da je taj četnički komandant ili komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini bio na ponovljenom postupku i da je poništena osuda. Doći ću do toga. Samo moment. Tako da je to tema za neku drugu istorijsku raspravu i ne može se ubrajati u fašiste i naciste zato što je presuda poništena i zato što je odlikovan od strane predsjednika Amerike, predsjednika Poljske i de Gaulle'a, tada predsjednika Francuske. Prema tome, ne možemo mi da mijenjamo istoriju, ali možemo da vidimo šta nam je međusobno problem. Ja ne vidim šta je problem bilo kome u ovome što Srbi žele da ovom rezolucijom, ne vrijeđajući nikoga, pogotovo ne Bošnjake, zaštite svoj integritet i donesu odluke koje nisu protiv nijednog naroda, niti protiv bilo kojeg normalnog čovjeka. Tako da vas molim i upozoravam na dnevni red prvi put. Izvolite. Gospodine predsjedniče, ja govorim o rezoluciji i potrebi da se u ovoj rezoluciji osude svi i kolaboracionistički pokreti koji su bili u službi ovoga svega što vi ovdje navodite. Napomenut ću vas samo da je, kada govorite o suđenju, 2015. godine Viši sud u Beogradu je poništio presudu protiv Draže Mihajlovića na način da se nije bavio činjenicama o ratnim zločinima, nego je utvrdio da suđenje nije bilo pravično, da optuženi nije imao mogućnost adekvatne odbrane i zbog toga je poništena presuda. Međutim, presuda drugom četničkom vojvodi Radi Radić, koji je optužen, osuđen i streljan zbog ubijstva partizanskog komandanta doktora Mladena Stojanovića, nije poništena i zločini koje je počinila njegova jedinica nije poništena. A kada govorite o ovoj rehabilitaciji, znate li i zašto ne kažete ko je prvi osudio ovu presudu Vrhovnog suda u Beogradu? To je bio tadašnji
potpredsjednik vlade Srbije gospodin Dačić, to je bio ministar MUP-a Srbije, tada gospodin Stefanović, to je uradio i SUBNOR Srbije, ali znate ko je to još uradio? Rusija i Marija Zaharova. Najoštrije osudili pokušaj izjednačavanja žrtava i agresora. Ja ću vas sad morat ponovo opomenuti, gospodine Duratoviću. Ne, ja ne izjednačavam. Gospodine Budimir, molim vas. Gospodine Duratović, ja sam vas jednom opomenuo. Dobro. Znači, ovo zaista nema veze. Ja sad, kad bih htio s vama da polemišem, to morao bi otvoriti drugu temu. I morao bi vam reći da nije Rade Radić ubio Mladena Stojanovića i da je i Mladen Stojanović i Petar Drapšin da su ubijeni zato što su bili jedini partizanski komandanti koji su tražili da se napadne Jasenovac i da su ubijeni od tadašnje OZNE. Ali to je druga priča i ja je ne namećem i nemojte ni vi nama nametovati ništa što je van, poštujte i emocije koje imamo u ovoj temi. Mogu li nastaviti sada? Možete ako bude... Ja sam na početku svog obraćanja rekao da osuđujem ustaški režim, osuđujem nezavisnu državu Hrvatsku. Rekao sam da su moji članovi porodice ubijeni od strane ustaškog režima. Rekao sam da su moji članovi porodice bili u partizanskim odredima. Ali moj praded je odbijen od strane četnika na Kozari. To nisam rekao, ali sad vam kažem i to. Ne izjednačavam obim zločina jedni i drugi. Nezavisna država Hrvatska je naravno počinila 100 puta veće ratne zločine, ali ne možemo bježati od činjenice da su to radili neki drugi. Nabrojali ste ovdje, naveli ste u ovoj rezoluciji Handžar diviziju. Također osuđujem zločine Handžar divizije i svakog njenog pripadnika. Ali trebate također reći i navesti ovdje da ni jedan komandant ili rukovodilac te jedinice nije bio Bošnjak, nije bio musliman. 6, istražio sam, 6 je bilo komandira te jedinice, ni jedan nije bio Bošnjak. Ko su bili komandiri te jedinice i zašto je ona formirana, to je opet neka druga priča. Još jednom kažemo, osuđujem svaki zločin, potpisujem svako slovo što ste ovdje napisali, ali mislim da ovdje, smatram da ovdje nedostaje i još ova jedna formacija koja nije navedena.